Ngilotshise ngiyathemba nisavukile. Khe ngabuzwa la ukuthi ipolitiki ngabe izosisa empumelelweni na? Mu-Afrika ngiyacabanga ukuthi ngalesi sikhathi bathi masisa awakening. Kunezinto eziningi ezenzakalako especially kithi simu-Afrika. Mara-ke ipendulo yami ngu-awa. Why ngithi awa na? Kuhle kuhle ipolitiki akusiyo yethu abantu abamnyama. Imithetho yakhona, i-lifestyle yakhona isihlulile from the beginning. Akhe siyibeke so. Cala musi laba bokukhamba nabangena e-Afrika singatjho sithi around kuboma-15th century. Khona lapho bangenile e-Afrika bawubona umnotho wethu, babona ama-natural resources wethu, babona imvelo yethu ngobukhulu bayo nangendlela esiphila ngayo. So babona i-opportunity yokuthi bangene badle koke ebakutholako kithi. Mara beze ne-system yokuthi bazosingenela njani ukuze bakghone ukusinqoba epini le bafuna ukungena kiyo nanyana bangene kiyo yokuthi badle izinto zethu ezingekho esayidini lethu njengokwendawo, ngatjho ngithi land, ngitjho ngithi ama-natural resources wethu ngokunjalo. Thina-ke silwile sabe sazifundisa i-system esingayaziko sangena kiyo. Bona singatjho sithi bana even less than 1000 years bangenile emhlabeni yethu mara bakghonile ukusithatha basi-controller basitjhentjha i-lifestyle yethu basifaka ku-lifestyle yabo le esingakghoni ukuyimastara. And then sangena-ke ekululekweni sabuswa mumuntu onzima for more than 30 years now as we speak. But still sifeyilile. Sihlulekile ukuvusa umuntu onzima, sahluleka ukuletha ipilo ibe ngcono kithi. No sibulalana sodwa, siyakhohlisana. Ngenze esinye isibonelo. I-MK izamile ukulwa njengoba nibonile umnyaka ophelileko kwenzekeni. Bekubonakala ukuthi ingaba yi-majority ibuse. Mara ngenca yokuthi siyakhohlisana kumele kube khona okwenzakalako ukuthi kungabi nabanye bangena ephawini ngokunjalo. So no sigcina silimazana sodwa. Manje into ebalulekileko nasi-ke eM-Afrika, for us to be free completely, kumele sisuse yona i-political system le yabo. Into zabo zama-matrix lezi ukuze sizibalekele kumele sibuyele kuma-roots wethu, ku-African lifestyle yethu and okwanje izoku-improve. Kunabanye bazokuthi manje thina ngoba sesiphile sila ini yenzani, it's fine ngoba those people into ebangichaze ngayo mina ukuthi sifunde lukhulu kibo, sikghona ukukhuluma ama-language wabo, sikghona ukubona i-technology ngendlela ehlukileko and kwenzeke msinya lokho. And kwenzeka msinya because of besibethwa, si-abhuyuzwa ngeendlela ezinengi ukuthi sikwazi ukungena elayinini labo, si-communicate nabo, sizwe ukuthi bathini, basi-control, basitjele ukuthi yenzani ukuthi ukwazi ukuthi ulalele uzwe ukuthi bathini, ukuthi bakufake ku-language yabo naku-system yabo but kube nezinto ezi-secretive bangakuvuleli zona ukuze ulokhu uhlala uduka njengoba siduka namhlanje. So ngithi kuwe ma-Afrika njesikhathi sokuthi um-Afrika avuke and ungasabi because kungcono ukuthi ngithini, ubulawe nanyana u-attack-we ngeqiniso, uhlale kubuwena bakho ukuthi wale ukuba yi-slave, unlike njengoba basibulala still sima-slave. It's better ungabi slave, bakubulale u-free as a free man, not a slave, than uyabulawa at the same time you are a slave. So the only way ezokwenza ukuthi siye empumelelweni, umhlaba ubuye, sibe right, siphile
ngendlela esiyifunako nefanelekileko ukuthi sisuse i-political system. And ziningi izinto Afrika angazazi ngepolitiki, nezinto ocabanga ukuthi siyazi-owner sizi-own. Those people they are making money about us, basithengela ama-weapon, basi-create-ela ama-disease. Amatshwala aselwako nowadays anama-poison, people they don't see that. Amanzi esiwaselako apoisoniwe, people they don't see that. Ama-medication, ama-treatment athathiwa emaklinika, kusey'mbhedlela, imijovo ethathwa babantu besifazane, zonke lezo zinto lezo, some of them ngaphakathi kuyi-scam. Kunezinto ebazifakako so that bakwazi ukusilimitha, bafune leyo nani yabo bayifuna ku-population, kuma-population wethu bakwazi ukusicontrol. It doesn't matter ukuthi siphila njani, whether uyaberega, you can afford wena maintain umndeni nakho or unani nama-asset, but okusalako the truth is impilo oyiphilako ayikho right ngoba uqindezekile. And in future generation, ngiyibeke so, wena esikhathini sanje kungaba ngcono ngokuthi uhlupheke ngokwepilo, but esikhathini esizako kuzoba buhlungu kusizukulwane sakho singene deep enhluphekweni. So ngaleyo ndlela ngithi Afrika isikhathi sokuthi sivuke. Ipolitiki yona awa ayisiberegeli and angekhe yasisa ekululekweni, nanyana kungenza yiphi iphathi entsha maybe enga-take over kula thina esithi adlalile ngathi, still ayongena to the same system. Bayoqhubeka labo enizobe nibakhiphile bagcine khona, baqhubeke lapho ba-control, ba-threaten-we, benziwe yonke lenyanga because those people basayina nezinto thina esingabantu esingazaziyo and angekhe bakutshela. So ngaleyo ndlela vuka ma-Afrika, ipolitiki angekhe yasisa ndawo, but ukubuyela kuma-roots wethu ngendlela esiphila ngayo, to be connected imvelo, to be connected noNkulunkulu wakho, to be connected nayo yonke into ebhilonga kuwe, ngiyo ikululeko yakho njengom-Afrika. Ngiyathokoza.